Miaka mugwanja mivituku kaunti ya Embu ni agomerwe ni kieva kinene kiria kiaumanire na andu 43 aria makuire vuvu wa kunywa njohi ya ivango iria isekeneta kathavuria. Familia za wane ambao walisoma. Kaunti ya Embu ni kimwe gia icigo iria cikoretwe cikiorotwa kumana na wendi wa njohi cia ivango. Inadhuru yule ambaye anakunywa. Kwa hivyo mtu wa kwanza ambaye anatakana ajibidishe ni yeye yule mlevi ambaye hawezi kukaa bila kunywa. Umwe wa aria matere endwa ao kumana na mutino ucio ni Nancy Wanjiku uria ni nyina wa ciana mugwanja na uria wakwirirwo ni muthuri wake. Muthuri uria wevokagwo kuvecanagia kuria wa muthenya. Ni ndari town no ndacokire ngiuka ngikora muthuri wakwa ni mubote after kumutwara thibitari agikua. Vuvu wa kigieko na matangiko ma kuremwo ni kurungamira mavatara ma muci wake, mutumia uyu wa ndigwa ni wetonyire urimire na urithia wa ngurwe niguo kuvota kuvingia mavatara macio. Rutaga wira wa kurima na kurithia ngurwe na nicio ndomithagia ciana nacio tondu ndendia ngurwe ngareba bici tondu tari muthuri wakwa no athukuma kwa DC na ni watigire wira ni undu wa gikuo kia njohi koguo ti njega. Thiini wa gicagi gia Shauri Yako tauni ria Embu turacemana na Peter Munene uria utumagira mutirima ni undu metho make matikoragwa na uvoti wa kuona wega. Ndaciarirwe ari na wathe uyu no agwatire riria avonokere ciarira vuva wa kunywa njohi iyo. Andu engi ni makuire na makua ni natigarire. Ivo utuku na uragia TV ni ironia ni aria ndironia. Ndagitari umagioka kimburia ni metho mako mauru tondu ambura ndiramona na mwani ndiramona nero metho ni mauru. Ni wereithitie ati njohi ya ciringi 40 tu niyo yatumire agie na mathina mama na riu ni wambiritie urithi wa mavio maria arevoka makamuguna muturireri. Nitha singirwo mbikara bangarethia tugukuguo na tuburi uguo na mbere na rutaira wa iratu rua na guna tuma iratu rutego ninge tuma tomo tondu mbere ruku na maundu mairatu taru kwikira ngothi ingi tanjeru me iratu cini kwamba ruku thumbura tondu gikamenya ku ship uguo iratu ingi kwa kibana na kuongera cumbi kirondari mutumia wake uria wanake wari munywi wa njohi iyo acokire gukua vuva wa miaka 2 marikia kuma thibitari ni unduke ni wacokerere unyuire wa njohi wanathengia mukana wa mandagitari wa kugeria kunywa njohi ringi. Ruku na undu uteria ati thirikari ngio ni gukinya ri guti utethi na no thirikari ona moko mama akora na kwa nake ucio akwire musigi ucio na gutine gikinya na nona. Rugano rwa Janet Murugi uria wanake ni mwekari wa itura riri ria Shauri Yako ni rwa kumakania na kavinda rwa kauru wa gikeno. Murugi ari munyui njorua wa njohi iyo no muthenya wa mutino ucio ndanagia na kanya ga kuthi kumisama na akivonokera ciarera. Na mburagira makanga nguo niyo ya na sokire njiri gore we ni 25 nguru meria ndite kugurirwa kani gana riri ngubuata ngibuate gana ithe kurugura murango uyu wakwa ni bana eguire Embu Murugi ndukoke onere ndoi wastano no akua nindu ni kalavuria nabonokera ni murango ni nditwa nani gukanywa. Arauga ati vuva arata ake gukwa kumana na unyui wa njohi iyo no evetire na kuga ati ndakanywa njohi ringi na akoretwo akiruta ivarwa cia kuvorera ekari ya gicagi kiunguo nginya gikavinda rigatari varasa kuria agire na mutino na kuomera kuguru gwake. Kuma muthenya ucio wa kalavuria kau ndigamenywa na mirugamirio. Mutino ucio wekekire miaka 7 mivituku wari mwambiriro wa muturire muceru kuria aria mavonokere ciarira. Inoro TV kuma gicagi gia Shauri Yako tauni ya Embu. Mbetagwo Peter Mungai.